www.dlfmonline.com. Sadan so na yin social media handles ni nyina no kasebon enam so. Fa wadwompo no ebra yan ebra wodwodwere adam SKG madam wa wo bi akwada zipu e Facebook no eso. Wo de ba ye bekenkan so na ye de ama ho. Anwumrei ensama hodo ye de enam no. Yemfa eho aseda Emma Pensword Ghana. Me pacho wonum eye dwumeku a se eba exquisite collections of souvenirs a eye Pensword Ghana. Ye madwumadie biase ase eye nika. Animonyam so timi ba na adofo so anije. Me pacho hwehwe yan ewo kokomlemle ewo nkran ha. Wo ben ATTC for Pensword Ghana Limited ewo 0244 622 494 0244 622 494 Pensword Ghana Limited. What let's say yema wanika yema animonyam so eba udwumadie bia wudie no ase ebusua wonom ene adwumako a ene anwumre yi wabo ya dontre se don hwe ba ko entam yensin kunyanken kan samno fema Ghana fo nyina ese wo man adwumma akenkan fo mienu yesi petepremasi prem yesi adua ese se bio akoko a ato aka no akenkan fo de nya asam goto akwadai okoi praise hallelujah Pentecost no wadai oh me dasoko enya na medin e de gangster cat ya metenkura mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi Ghana fo nyina nso ye mamo atenasio na mo atenasio ekwaso kwaso me se kwaso ana me se kwaso kwaso se kwaso ade na do ba ha me fa fom nananu oba ma nananu bu fom beti ya yegu so te se me me fa fom ade nananu se de na do be pie ha nana dedi kan mo atenasi DL News. Miensama akwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase a ene Adenta Magistrate Court akwa asetena. Na court ahye se wopani bia ne din adidi odoi yemo. Wone ne ba Abrante Caleb ofori yemo. Yemfa wonom enkonkosi a polisi kukum. Efre se yede kwadu aba wonom se wonom adiewu. Na ensam no se anesitiye. Ene wobra court etena se no. Ana yede wopani anedi edi Solomon ni odoi yemo ene ne ba a wanya kyerese ba se 30 years eye Caleb ofori yemo yede mo ebegina mu e court nanim ne busa se empanifo yese mo kumnipa na mojitum ana se monyentum na no ana papai ene ne ba no wo mo epa court no chew na so no acha pa ne nyina ne pie montre so no court ne kyerem se da bi wo mo ne mienu a wo mo hwere santamo se wo mo enim se wo mo adibone dia ene na saa achawpa no enya de se wo mo ebeje ede atom na ene wo bra court etenase no ana kwaduboni eye chief inspector Ebenezer Ado wo de ato court no anim wo bra na wo ba pani a wati adamu ese dwom training eye Mrs Nancy Adade wo de tuda ekire mu se de entia wo mo esrese yemfa mnantie yi anase papa yi wona ne ba yemfa wono mo enkosie ewo eya posifo kukum no ene se aposifo ni kiremu a ehwehwemu na wo mo ye no wo mo enwie sada nso ana wo mo twen se eya postmortem eya report to a doctor for the beba na akira de report ya ekum papa no nso papa de din edi ni ikwe no anase ma akwe eno nso no se report no beto monten so a eno betimi aboa posifo no ama wo mo hwehwemu a wo mo eye no etimi akonkanen afen so eya prosecutor Chief Inspector Ebenezer Ado to court to name say afen so ensam ne ba ye no wo ma forward docket no akwa kopiem ewo Attorney General anim a wo mo twan afutu a wo mo ede ebeba na no na wo mo ekiremu a wo kwadu boni a wo no wo shankani driver ana obebo amane se first accused Solomon ni odo yemo no wo ye welder ana ne ba wo no so ede friend say ofori yemo no so wono so one no ana ye adwuma na se wono so wo ye teacher ni e wo private school mu e wo Ashoman Estate e ho na wo mu nyina etie na no ana prosecution team no e kire mu a eye maakoi okan no wono e ye busuani na de etie ene se match bosume no ne da na to so enko no afiya mu wo bra na anwumre be te se nonso empa mu no ana menteme ho ase esiye e wo eye maakoi
okan ana afen so no eye Solomon ni odoye mo no esi wo mo entem na akoye abosuan tokwa na no na esansement me ho ase na eba ye no enam so e ma kire se abrantia anase papa ne din edi Solomon ni odoye mo no ni tirim no etwa kakra eno nti ye ma no so edi ni bepie mu ewo Agbeba clinic ye ewo Agbeba se wo ma hwe no ho yade na eno na ma ne boni kire mu a wabra papa yi wogina ayasa bia ye pempam ne tirim na apae no ana wo hu se eye maakwe no enso agina baabi ewo kwa ne nchen ehwa na woje ne ho efi doctor ni nsem edi ebia ekohwe ne kwachi eye wode kohwe maakwe ne kwachi kirese ntokwa no enfono no wode kohwe na chi se podwa eno to wabra wopani maakwe etofom no ana ne ba awo no so wode Caleb eye oforu ye mo no enso beka ne papa ho ene wo mu chim papa yi echim ne kon se edwa edi dua bro no a ema sabre no wapane ne di ede maakwe no wotopiti anaso unconscious wotomum na no ne ma ne so ene na no ene Pentecost Hospital awa Madina na no na wo mu kire mu a wabra wo mu di duru ho no ana doctor fo kire mu se o wato yanom ewo ense edwo enu nti wapani a wono ehu bie na koba police fa ma ne se de asiemie enu nti wabra ye kwache eye ni yemo no wone ne ba no ana ede kwando eba wonom ese wonom adiewu enu nti ene wabra de mkopie mu ewo court no womo epa court no che se de asie bia no eye busuan tokwa enu nti womo fa nche na so court no che se da bi wonti mentena se ma se bie bru du mfani mesi kotia na wanje bode betim emanam so court no ahye se yemfa wonom enkosie ewa police fo kukum na se nyame ayad mu 28 busume ne dato so du no anwotwe no yensane emfa wonom emra wei ene ensemo a efri court dem abayetodwa wopani bi ene ne ba ene court se wo mo adie wonti yemfa wonom enkonkosie kakra yento akasebo no eso yeto akasebo no so a na yebo edi awuramu o National Health Insurance Authority fu aso ya tweditia e kan se NHIA na wo de nkrata babontia kasa echiremu a enmanim nya wo ne eye Ghana Health Service eno no gina ho ema Ghana nyina so ye hwe Ghana pom aye chese ye na pom den so echiremu a wo mba bete eye task force bi a eba beboa ema nipa duo bi a de se akopie mu awa ya sabia hodo a wo ma gbo made atena se ena obi ko ayalsabia okita health insurance card okita bi na so be hu no na mo kire ni so ne kadi entumi ntahwe oba endo no palampo enya de betimi ato no abomaden etumi age nipa ni sika era omu kyem se dabi sakwati kwan a arsafo ya hodo ya fa so atinchim Ghana fo nsa ejeje wano mu sika no enya de a efamla kwa mu kura ni sentinel ni manim o matena se ahunu se asa ne ma no egu eye health insurance na nimu ase power my Ghana mo edum ba betena se apaw eye task force bi a enna baba boa sani pa bonofo a wano nam kwati kwan so eku etia health insurance scheme no o matumi apa wano ho entoma no pedi ni sam wanyina tudwa emna kwa kasa ye o mambo maden epaw eye complex eye health insurance complex dumadia kase pa no o leya lower menya eno no wo eye krobo e wo ye insu nuasu a eno no wo eastern region ena CEO edema eye Ghana Health Insurance Authority no the day ade Dr. Aboagye da Costa echiremu a abaya bono ho maden aso obo maden abadwuma pa aboa na nipa hodo obiara o manam kwati kwan so eku etia health insurance no matuma bo maden aparo montoma se bebetimi abo na health insurance a enim egu ase na ase no etimi akoso agina ne naso na okasa na okire mu se ehun hia pa se am okese yi omani aban egusu a edinsa wo so se betimi aboa na nipa hodo ono mfira mo no ne eba o ma Ghana mu a wono mpese mo ba na sakoba so no hodo do wono ma o betimi akwa yale sabia akokopa ayecha pomuden no eno so mbeboa na wamam kasa hodo no so betimi aboa na sakoba se wono mo yare a omo so ense timi aka health air insurance card ni bi ene betimi aboa wono mo so etumi akuatia na wahodo bi a eha wono na mra opani ni kasa no emu ensem ni through NHIS a bind through NHIS etua 180 million to 250 million to yen facilities ni nyina enye sika kuma enti yen facilities no so ye share omo do omo se tariffs no yen hyemu kena enti ene omo din sa wo so ahyemu kena but ye kan say omo nyai charges na omo charge yen clients no because Ghana ye tua no edo so ye say Ghana ni bia nya insurance no ho so enti omo nyai illegal charges na omo ye den omo charge no ye ne Ghana Health Service AD juma ena
charge enche bia wo ye be hu say wo yes illegal charges no ye be sanction wo ahwe kra ye insure obiem o facilities no ye ma wo ma me kan ye ho biem eni awuti ye chief executive officer at the National Health Insurance Authority ne den ade Dr. Da Costa Aboaje eno ati ana mercy catch me TMC at the lower menya krobo honorable Simon Kwaku Tete eno so kiremu a ha dwen ye pa na wo hwɛ sɛ de amanfo nam kɔti kwan so health insurance na enya kwana di kan wadam panifo ase pa sɛ nananom ene Ghana mpanifo wo made atena se adwene lower menya krobofo ho lesi amekase motumi akoye complex kase pa de ma wonom na wadam panifo ase sɛ wonom so atumi ababoa wonom. This is a testament of the promise made by His Excellency Nana Kwadwo to improve the infrastructure development in the various districts and for that matter, the country as a whole. The coverage of community members, currently the active members are in varying, almost hitting the numbers that if we are not careful, we need to do something tremendous to save the situation. Apart from this beautiful edifice that we are seeing before us today, the government through the Lower Manyakro Municipal Assembly has also constructed other projects for the health sector. Eni awuti ye municipal chief executive at the Lower Manyakro ne din at the Simon Kwaku Tete eno achi anafri mashabadwane at the Lower Manyakro honorable Ebenezer Okrete Talabi ono so kiremu a odatwere mpoyanko pase office aseda kese pa nkoma Ghana ban so mamoden no ma besi complex kese wei ediama wono eno achi nso wombekọ so ahwedwumadie no so ana afin so complex wombehwe so ambentene ne kama se be ye betimi ache ediama wono. We have to give thanks to God for this edifice and to pledge as a member of parliament whatever I can I will do to support the maintenance. Ejaga Ghana here no wa problem giga wa mamma tuome wa mapeniome say at the end of the day one central government one in this case or my expect kan NHIA ne abama eno me pet la maintain say as stakeholders as beneficiaries of this facility with time is that wo wa here neke nokuo eni awuti ye member of parliament Edema Lower Manyakro honorable Ebenezer Okrete Telabi yentoa enumere no sia kase bono eso ewo DLFM 106.9 na yebodi ransom foforo mu a na wo my Ghana ensem trofo kubatan wo panipa wodi animu ese president Albert Kwabena Dwomfo wo de atoga akyerem se sene dumso esi koso ewo Ghana hanom no ade se ensem trofo adwuma ye media houses no ye boka papa enu nti aban no hwe na wode ho bibi wo de atoga akyerem a esan se dumso na banente no ye wo media houses ni bi wo hono mu a ama se ni sika sem nyina no ekofo mo firi se esese media house kro no wokoto standby generator na mpokra no fa ho bo dendenden eno nti ebe hwe akire no na sika media house ni benya nyina no wo de akoto fa ho eba ne sanso a na adwuma ye sansam trofo no enya de se ebetima kon kan afiri se ensam traduma na wo mo na sansam traduma na ye ewo Ghana hanom no ade se ewiase nyina so ednani ehwe na embom se ewiase behu ne se Ghana yensam traduma ye ni nyina so kwan ya media houses no wo befa so a wo be na dwuma na embom se dumso nti na ewo hono mo anonsia ene DLFM ha sanye adwuma wura pa na atimi ato standby generator anka adwuma e bi anka sai efiri se da bia dum light ewo North Legon ha wo hunu boni a North Legon fo aye ECG fo eno ana Kwabena Dwomfo ekire mu a eno no enya de ebetimi abo efiri se wo bia adwuma na se wunya anyina mahoden emfanya adwuma da bia no adwuma no eba from na se adwuma no so timba from sa no a na eyensam tro adwuma no ana ye toto na se wo de sansem wo nyina no atuda wabra na edaponda ewiase nyina yesi hono mu a ye de ekai ensam tro fo fa ahodie ana ewo Kofodua Kofodua Technical University ana wapanin Albert Kwabena Dwomfo wo kogina dwumadina se a wo de sansem wo atu edwa wo kirem se aban no entimi anya bibi amfa dumso no ho na se ebekoso aha ensam tro adwuma no a ebaya de pa ese the best practice and I say ensam tro adwuma se de esi pa no se o man no ebetimi akoyie. That gives cause for concern is the ongoing energy crisis, which is having a toll on the finances and operations of the media, particularly the broadcast media. The government should double its effort to restore stability in power supply to avoid the closure of broadcast stations and consequent loss of jobs. We know it is affecting us in so many ways, affecting productivity, even having a toll on the economic
condition of journalists. In recent time, when you look at the recent report from the Reporters Without Borders, the indice or the indicator, which was recently included about 3-4 years ago, being the economic indicator, has really affected Ghana negatively, and that has pushed Ghana to the bottom of the radar. We keep sinking on the ranking due to this economic indicator. Any a president at the Ghana Journalists Association, Albert Kwabena for another handsome way to Eja. Na enwechino ana president at the Ghana Independent Broadcasting Association. Ye trying to tear esa geba. Nedi at the Caesar, Sunkwa Mills. One knows whether to done away to them say. Esa dumso no abanoa. Abano empeso at the timetable elebano. I must say media houses no. One equipment machines are hodwa. One more day adwuma e fa no asese na eba ne sanso a eye ka kese ana ban no enam yisi dumso no so e bo Ghana ene sam adwuma no. I know we were late, and we're late because of some key issue which is affecting broadcasters too. Okay, besides the message we have, and that is the unplanned power cuts. That is how I want to call it. We've had a number of media organizations. We have received complaints. We've had disruption of broadcasting services, inability to meet deadlines, damage to equipment, and loss of revenue to some of the stations. And we know that they have quite difficult times. So we want also to use this platform to appeal that at least if there are challenges, give us a plan so we can plan, and then we can make revenue. We know how much fuel we need to buy, and we can even reschedule programs and protect our equipment. Enti eni ayati yeyi eye president Ede Ghana Independent Broadcasting Association eye Geba Caesar Sunkwa Mills. Ye twa kase bano so ne ye body awuramu e NDC amanyoko na kache na ni samanyoko na kasa e kiremu a Electoral Commission ene wo mu di ayakoto amehwe to agro bi anyame ne dukure ni agro wono ne wono ma edie no enya de so mani ye kura na wono mu kiremu a enya di ntwere ekoso Electoral Commission no afa koti kwan bi so eye ne ma be anyame ne dukure ni enya de so mani ye kura na wono mu kiremu a silia na mesa hodo a ewo bi ayese efa mfidi ahodo a ihese Electoral Commission no edidi dwuma no NDC amanyoko no ase se wono agent ahodo mo mia ni nyina mo maden so mbetimi agegege sa silia na mesa ni nyina na no betumi abo mo dwumadi a wo mudie no emo atumi ada ho pan ade ama wono nanso sesi amekasa yi Electoral Commission na ekire mu anya de mama kwan NDC amanyoko no ema na bo maden no betumi agegege sa silia na mesa no na no ena ndra da eya NDC amanyoko no fra eya nsamsofo nhia mu ewa krapumpure matai mo na wo chairman Johnson asedun ketia ekire mu a eniama hodo ekwaso pa yisi eya de fa wono mtise mu no ya miane mu nukrani ne yankopon pa chesa asam no eho no papa pa ekire mu a chese enya de eso ani yekura no no ankasa Johnson asedun ketia aka ekire mu a ankabaya agent ahodo amugina mu eni ma NDC amanyoko no ewa miamia ahodo a wonom etwetwedi ne nyina no komba maden Cecilia na mesa ahodo a efa fidie ne ho a yiti djuma ne nyamo jegire nyina afa nko omo party headquarters wonom efa nko ma wonom IT directorate no mamaden no mfansie sebaya chese yisi no munim won wo maye bidda sebaya mokofa kwati kwan bi enkofa chese ekoye kanana ewa 2024 abato ya betwenom na mra NDC bo amaden eye nsentrofo nhia mu wie ye pe na Electoral Commission so edit statement a ede ba bonten wonom ankasa acting director adema public affairs eye makabuadu ne nsasiase ekiremu a enya de a yisi ebeba ne homaden ama NDC eye amanyoko no kwan wo mabaji silia numbers ni nyina sense ebasa ede wujubade na omudie ne be wakoto esan mu na nkatom de ba bonten ne ekiremu a NDC amanyoko ne hu kwan so metimi akọ yisi ebia ya wo twatwedi ne wadom akọji silia numbers esense silia numbers no ye security ade man fidi am de juba edidi juma ne nyina ne senti somebody sa silia numbers ne de man NDC amanyoko ne betimi akọfa susu asobone ade aba ne senti enya de ene kina wo metimi ade silia numbers no ade ama NDC amanyoko no na ne mo ne send eye Johnson asedun ketia o ya chairman adman NDC amanyoko no ekiremu a sa nsam na yisifo kan no wo nya adwen na enya adwen kina esense wo mankasa de babonten ebeka ya samfidie bia yira na mo ne mahwe ma hu ni se samfidie na yira no eyade a yisifo de mfidie na siesie wo ma yo ma adwen so mafa kwati kwan ade atwere din ade amanyoko bi ma se be ye beba na 2024 abato no bewiem de amanyoko bi ni sente no se de yisika kan nsam fa no mo nya adwen na e no mo nya adwen kina emma Johnson asedun ketia kasa no. These questions remain unanswered. The Electoral Commission cannot expect the NDC
to believe and trust that all is well with their equipment and their preparations getting into these 2024 December elections. Don't ask me about trust of Electoral Commission anymore, because we all know that trust can never be the basis of any election. The NDC has always been suspicious that the stolen kits could be used to illegally register some people in order to add them to the voters' register. If hardware can be stolen under CCTV surveillance, why not an activation code? Any awuti ye chama edema NDC amanyokuro no Johnson Esiedu Enkatia. Yentu anwumre no siaka sebo no eso na yebeje wadwenkyere ni nyina no e wo Facebook no ase a e DLFM 106.9 na ya cantata ano say instead of the NDC to tell Ghanaians their campaign message, they are rather organize press conferences to attack the EC and also what they abam and a fantastic Wilberforce what the free selfie yoso and say why should Ghanaians vote for Bawumia to become the president because he has failed to transform the economy within 18 months and also move the economy from taxation to production and now run away from the economic messiah to digital mine. Kofi Parliament was say, I guess they pray say rain should fall from December to 14 February. That's about to Ramasu. Although it's so different, and I say, parents, please help our children to involve themselves onto the ongoing registration exercise. Yeah, that's it. My yentwaka se bono so na de mo de ba e be kan ne brofo adaje ni hokra ene e birthday yentwaka se bono eso ye kwa kopiem e wo adukrom akuapem nananom atrankonya na ehono mo ana asumka hema a wono wo ho eye nana wodi asempa abena aye bia wo kani a wodi nkan wode afutu akọ ade ama abatan ese edurum na bia wonom emama no wo mo nche wo mo ntena se na enemu adesua wo mo fema wonom eye sex education no wo se ekoba se awofo no ade se asua hunu no ema wonom ema no a titiriw ene maya no a empre wanyensan ye betime to ase ade free Ghana ha wo bra wanensam trofo kasa na wo kirem se se no social media no eno so na nkwada no te efiri se abatan na wo mo ewe wo mo ma no wo mo nya wo mo adwene se saa ensua hunu ene saa ntete no wo mo de wo ma no ebefam wo kirem a obatan bi wo hono mo a wo hunu se ne babayiwa wo duru ne mpani mfie so ama se wo ne mema edi girapense de ya madwa they appear to the Eugene na so ne nyina mo no wo batan na ni ma ne ho so anya na adwene se ne babayiwa no ahyase edi be magro no wo che ne watena se na wo hunu ensunsuanso a ewo se bi wo ba ene be ma enam enti wo se ko ba ne sana se wan kire no a social media ba kire no na se social media no so kire no a akwada no be na adwene se wo koso ahwe se de kan se curiosity kills the cat no ene to kirem se ebraso ese abata ne nyina so etimeboa na emprewanyensan ayekoso ewo enkronkra hodo mu nyina no etimi eto ase wo se abata bi wo hono mu a wonim na sade mpo se abata enu ntise ne ba no ebo brabo ne bi a wonfa ho enu ane se akoso ade sese ne to abo akoso a sese de hu akoso a wo bekasa ohowo fufuo wo se na wo kanfo ne bayi enti abrabo pa no ne ba ne bonde onim de onim ane sese bi ne ba ne bukef ne ba ne mpoku aba na wo bonu samrane ene kenkenka be wiechiri na afrope banchire dem wo se wo bata be so hono mo a se ye kasa wo ne baba ayo ayaka enu tse bibi hia kwada no kura no a wontimi nka efiri se maame no ene sa kwada no entini yie wo se wo bata sa no se eba ne sa no a entete papa wontimi mfa makwada no nti se ekoba se bibi ha na se wontimi ma wonchen wo bekọ be ma ho no akwaje be ma nso de wonya de mawo a wo betia ne edwe wo miaso wo piaso ene ekwapia wasi adwe a amanya wasi adwe amegen wo bekam se pei ebewi akire na asam kese pa na ba enu nti wakasa no wo kirem no wo kire se wo besra abatan nyina ese ebraso ese wo bia ema na sede ehia no na wotime eboa ema enkwada no so abrabo etimi koyie na emprewanyense yetu ase edi free Ghana emu ensam ana esumka hima wo edukrom akuapem
nananom atrenkonya nana wodi asempa abena ayabia okani a wodi nkan wode ama abatan yento akasebo no eso ya to akasebo no so ane yebo edi awuram ewo nkra pompure matemo na nedu ya ade akasebo wa omaden atua na de sibontere so akopie mo ewo kwame nkroma saka ne ade hye wa kokasa na omade sade nyina de ato de akasebo anum echiremu a enemanum Ghana ban mra omomoa na ne sei ukopie wa kwame nkroma saka ade hye omtete hwanom ena afinza dwadifo ne echiremu a odo na river ne sesi amekasai emu nyina si efi pa ade hye bia toto sese ede agumu no sesi amekasai enso tompa na eyiri dia fa wonom na sesi o madwene wahunu sei enche bia enso ba beyina no wonkra popure mantene no Ghana afana bebere ya sese so ko bese enso ni hye ase pe wanhwe ne ba beyira fa wonom ema wonom kwa akwakoda esem ne senti no enemanum abramre no mra meti eye odo na nem fama wonom se be ya enso toto a enkofa to ye nchem biara etumi enfamra wonom womo kase na mu tirem sei ewo ma ba ade hye bia bo mu tirem po no makoto bola ahodo no mo de agu odo na river nim no mo kape na ye nsem pi sese emrante no ho odin papa ne send wo kape na so trasu etina basa mo kampo na no mo suru gujam mo ntumi nka na nyina mo ka anya de ampanifo ebu na mo tirem se anima nem aba fa se mfa ngo akwam se be betimi aboa na ade hye bia mo fa kwati kwan na mo mankasa e ba moden eye nwura odo na river nim na mo koto guo no o mo nya asa adwuma de se be betimi aboa na nsuo to a enkofa chese ma nsuo ne nyiri emefa wonom o mo sa kire mu afi bia nsuo bi tope na se nsuo ne to na to kese pe ya na akoye nsempi na odo na river no na yiri ebu afa so na bafa no maja pade o mo so to sa hodo nyina na afi nso amanfo ahyan hodo nyina mpo na nam odo na river ni ma ede ko o mo kire mu asa de no ha dwe papa ne senti ene ma ni mu nya Ghana ban ma na ma no to e na ma no ho maden na odo na river no o metim kama pamfa ma de sha mo kwame nkoma saka sabaya ensubra na edi animu ya chese asoya hwe oman Ghana ewiem sa kire so de ba bonten se nche bia so betoto no sabaya duru hɔ no ma ensuo no ntumi nkɔyiri enkofa wɔnom esa kire ma ba mo ma de fa chese bi ngu akwamu na mabo wɔnom ban sabaya de sham toto bola edigo do na roba ni mo no wɔnom betimi agyan na mla mani di akasebo edi nkomo no emu ensem ni ensuo ni to a start say yi a me kura me ne first person e de me ko ebitimi yi abeda yi na si last yi say yi ya say me machine moto ma me ko to moto machine fufuro yi pa na ayeyim me ba o ma yimu de by this year the mean say o mo start yes o ma start be nu ya ha na yen so ti mamufo na ye ka o pa number 1 papa because nipa ne kitabola na o di tumu a o koka o be ka say ada ha yo fi no nya obi o be back o say oni nipa ne be yes you know nti ono oba na o hwe no obetimi wa o keka na dwen kiro no eja to no ko Dona station saying the so ta choking we ntime ya tayi ba fa ha nyina that's about paese abame boy na sanitation kata sina mo choking nyina ntime hwana kai so ede mo na so yamba boy na so be ya si anti to bre bai se bia emfa ato yanchen bia ede ma after haya na ye bibia haya na ye adwuma pa kakra ede hwa busan fo ne fefo te se bibi ko sise na e ba na se ba ntima mo ya enso be bibi kase ede ama yantwe matro yanchen mi si wi ansa na apese so no sisi ya betma boy na enso nyina so ede enso na ni time bia e beton obi e bompa e se ye be wo market ansa na ato because to on se gata na mu asi odo gata no emu asi anwea anantwem kura tumi sim ekodidi o se emu asi ntie mu nso efu aponko nyina sim ese pie enti enso na to kakra bi e be free mountains ababedu happen na ye ma enti aye nyina ye bompa hwe enso ne start se to a car se wo he nyina obi etu ne car ko wan kwa e betwem enti se enso ye wa ha ye niemai ye twetwe me access me di sisi we so because ensuo na eba be ka ha nadmofo aba be hwa mo susu bebi ensuo no eba eka me omo ba de bi omo susu edu me ha omo momode beti gata ne momaye gata ne die also mo betim so omo timu a ensuo no me nyi ni se betumi afosoro asa adehye ene adwadifo no mo kwa me nkroma cycle ene na wote ye no yento akasebo no eso na yenkan message ni so kakra ewa ha na Dr. Down Blow with the free brim so apusika and was say Madam Jane Adokwe Mensa is acting as if the Electoral Commission is a newly created government department by President Nana Dankwa Akufo-Addo. Her actions are seen as a threat to national security. And on us what there by Mamon Belinda and was good evening wafa. Meet mo life for party free Adenta house and down. And a fantastic world buffers was so the free Sehuasanyo so
ma kind dada medase ma yento akasebo no eso yento akasebo no eso a Ghana mampani abedi akire asabre wotu franka edi ama NPP wo so na manyuko no eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wade atodwa akirem se aban no edi nhihye bi ba ye friend say blockchain technology eno se eno no ebetimi aboa ama ban ne hihye ya wade ebetu proye ne kankanse no etimi akwani mu yie pa wo kirem se eye aban we ni so ade hunu se corruption no yebetu ase no nti bibi biada no aban no ye no copy palace eno de ye fact sika bi enkohye obi ansem computer na yadwuma na menim computer no se nye nipa de betina kire dia enti wo kirem se ne nyina nso yade a betina beboa ama corruption no etwatimi atwa na aban sika nso yetimi aboho eban na wopene de sansem wo nyina ekotu dwa wobra na wode ensem etu dwa anase ni keynote address na wode tu dwa ewo 14th Commonwealth Regional Conference and annual general meeting and nyina no heads of anti-corruption agencies wonum ewo bibrim hanomo and Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wode sansem wo ekotu edwa. With the right tools and its use, we can deploy digitalization to defeat the worst forms of public corruption, including the networks that underpin them. While bribery and revenue leakage and corrupt networks and value chains are some of the most pressing issues in the fight against corruption, being able to identify individuals uniquely helps keep track of members of criminal corrupt networks and to prevent the easy laundering of the proceeds of corruption. By providing all Ghanaians and resident foreigners with a biometrically enabled identity card, the Ghana card, we have enabled anti-corruption and law enforcement agencies to properly track corrupt individuals and how they hide the proceeds of their crimes. The Ghana card is linked or is integrated to people's bank accounts, their SIM cards, mobile money accounts, their tax records. Na Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wade na no esi ha no ana wo kirem se oba aban edwuma ni nyina mu a titiriw ene ahweye ministries no wo mu nyina eyuso digital no ana ye adwuma eno nti wada sane bia ne ho no mu a wo betimi di sika hye ne sem ama pro ne kanka timi akoso nti wo kirem a se bia aban no ba bia no ekwa digital. We are moving towards blockchain because blockchain technology makes it possible to discover any and all changes made to digital data, no matter how small, no matter by whom, and we will find this immediately. So the blockchain practically blocks corruption, and this is where we are headed to, so that you can track and trace all transactions across the government space. And this is a very, very effective tool. And our goal is to make Ghana the first blockchain-powered government in Africa and one of the few in the world. And here, yeti Ghana mampani abedi achire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Yatwa kasebano so ne yebo ediawuramu wo fifi matenum. Na hono ma adesha mo wa otwikrom eboa echiremu a eno no ukopiem ewo fifi matem a eno no ewo twufu atemokwa empotem honom omo chiremu a ene maneman na danko akufuado ene na aban omomra omomoa ene se wonom akwa nyina tete apansam asasai ewiawie se mo akwani adu na Ghana baba mpotem obe sha onom bo o se de tie bia na kwan bia se mpotem honom no obo no homoden asiasi akwani nyina de ma wonom na omo chi na danko akufuado bere obe sha wonom bo no o ma contract ba kwan no so eshi asase wo yi kwan na so onum de asie omonum de free suru betwa bayra homa wa tese amekasai bayra na ntumi amakase tese amekase contractor no wagya adwuma na to atopia fagan omonum ba bia contractor na adwane afa ni senti akwan na contractor na hia asase wo ya tese amekasai ni nyina kase nsemo agasa de hia no ensu no egudam wonum akirem a edum pempenso bi mpa wonum kokofu ahodo a moye nyina ba na be ka kira won se enam so mebe yi akwan nti aba na betwa bebere na tugu ye se be yi akwan betimi ada honom na kwani abadi ompotem honom no atumi akoso de ma honom so mu kirem a aban so abeka ne nyina no nya de oda ya adwuma nti no kokoro mu twagu ye no asai kwa afin so adehia ne kirem a edu pempenso na awoka apemfo na ayeso mba maden epeda wonom e de amusi wonom kwa ho ansamatumi de omakwa yaresabia we nyina ya haw bia
ɛhɔ no mo pa ma dwene ho ahunu sɛ sabana mro mo mo ade nyame anim de ni ɛbɛyɛ de mpa de ma wɔnom ne sɛntre mo atoto de sɛ na dankwa Akufo-Addo ɛne Ghana ban sɛ ne ba ne mu ya ɔma no ma ne na ma no toɛ na kwan asɛsɛ mpotem hɔ no no ɔmrɛ no mesiesie ɛmfa ma wɔnom ɔmo kyerɛ mo mfudi ahodo nyinaa ka nwuram ɔmo twa aburo ɔmo modia duadua mfudi ahodo nyinaa wia sɛ bɛya mfudi no bɛkɔ adwa so no manya sika akra de bɔ mo ho bra no akwa de de ma wɔnom afi nso wɔnom su kwa mpotem hɔ no ɔmo ankasa bɔtɔ sika na mo de si school da no na so ne nyinaa ti school da no bɛpɛ sɛ akwa koduro no school da ne nyinaa sɛi atete apansam awie na so na dankwa Akufo-Addo empanifo mpotem hɔ nyinaa ɔmo atwi wɔn ani ɛda kyerɛ mpanifo akyerɛ mu anya de na ne tena ɛda no bɛsi de ma wɔnom ɛna ɔno mu kyerɛ mu a ɛkɔba sɛ de ɔhapa bɛba sese yɛ ɛnkyɛ enso bɛtoto akɛse wɔ kurom ha sei no bɛdu baabi no wahwɛ a na school da na bɛbu ɛde akum school nkɔda no ne sɛnti akwan ne school a wodo asese mpotem hɔ no ɛnimanim Ghana ba mbesi ɛmfa ma nom sɛ wa mbesi pa mfa ma ɔmo de a wɔnom ate sɛ sese yɛ bɛbɛto abai de akwan wodo mpotem nya Ghana ban ogusu a wɔyi esiesie a school day asese mpotem nya ne Ghana ban gusu a ɔyɛ ne nyina kama de ma wɔnom wɔmo nso Paul so yimpa ne ba wɔmo nyina yɛ nipa enti Ghana ba mɛboa wɔnom de 2024 abatoɔ no abɔyɛ no wansi ɔmɛbɔ 20 saa pa de a wɔn bɛtɛ skɔkɔ ɛde akyerɛ ban this year to me so nka se ho nti yesra ban do mo de mo boyen esi amafra be omu susa ontum na atin kwachi mpemfu po kwa ase su to kwempo me breje ye kwan ma yenti ama om school kwempo ye din nti yesra ban mo boyen esi abatu nta mo yadu nti e besre esi campaign ye se ye ko campaign po om se aba mo yen nti won to aba mo aye no kwa so ye me yi ofane organizer so mo kwa mo kan so ontum nka bi nti e besra ban do mo boyen school ni de in fact oh ya adwen esi na afra kwa rubu o chebi bon sa torrent po atwen for you to no yakwedi si wo ye bridge krampa bridge say no this na asema ka chen say antobo hu forest front wa bobota bobe rafo so ye obi anka say hu bio wa bodwira be wa meti be me mukoko nyina egu ekwan so wentwa bridge wa alentete nkrofo akwa awudura ise wotru ansa na woda atwum sun traban e pa ne chaw ye school dan orubu mofra no wako school e wontum nti ya sra ne pa ye na agufam o mo si ye school dan ma ye bra o mo ka so mbe yikwan no a che papa pa ye kokko wo kwan hu ya wa se e kwan no susu a kwan yi ise ekofanya ma ebodu bridge na kira ti se ye so atu bridge no do na obi so awa hoden so onso da maka no wachi nti e ba na ma na se ye ma wo esu na kira ya kwan so ye kokko road a akasa mose kokko nti na mutwa kwan nyina ase atete apansam nti ka ma bibi amasa obi yare kra dendeni a bebe bofso na kodura bebe ka na baba fanyi pana firi kra no se ame ayadoma e be kwa na ba kono kwa na ankoyi amaye obanyem na se okwa wodo na se ye pere ne kopa ka ntenteme ne kwa moto ma ka ma nti abande edinu mu ya papa wo sa ba ye to no ye hwema ye mfaso bia ho eni a woti yei aya desha wanu wo otwe eye otwekọ abua eno no ewo eye atwufu atimukwa eno no wo fifi matemo ene na wote enti ECG modum light on off legon every day modum light wa biada modum kania maye enti modie se Ghana fo se wo monyi ntum se dum so aba ahade ewa ha ye gitum ewa ha okon usade ba kwa ahomtene se SSM fidie no eye mfidie na edidi duma na kakra bia na abɔ nani na ekɔ na eba sa asesa bi bayifu a ɔbɔ no motuom na watu na moyɛ yese na ya me anim no kure in fact ha dwen time table no mo de ba abɔnte na Ghana fo hunu sɛ embre we na mbedum kanea no wɔ North Legon ha sɛ ya da yɛ ho so ɛne edu ya na yɛ so yɛ plant dada nya afi ne yɛbɛtwɛn sɛ mbedum kanea ne man ɛba sa ɛsɛ nnwuma de ma Ghana fo yɛbɛsrɛ kan yɛ ka no yɛkeka mafuna keka ma adampan Ghana fo ne yɛ brɛ nti animanim no kanea no monka bibi mfa ho modie se montime fa timetable no kura ma Ghana fo nyina wo de DLFM ha ene North Legon ha ene agboba ne mpota modie ye hia timetable da bia mudum light da bia mudum light okroma e dia problem pa ntente mo nso avu nwie ye ene modum light be twice e wo North Legon ha amanyosam kanka bia mo ye nti mo mpese mo bedi no kura kire Ghana fo ana unexpectedly na modum light abakan oko for the past 2 months ni every day you dum light ofia North Legon ha ya hun to yenda oko ka so mo say dum so yo oti ase and okun bibia ni a ya be srempen for nse enya ye to aba ma mpen for no ya nyankola we are all 18 years and above and Ghana no obi nyanya 18 years for nya akwala biem nti ye hu fita ye hu tuntuma ye hu
ade ni edum so ade nti na omo feli so meka kra na chen say edum so na wo ka say edum so anada na asi say wo ka say edum so what ya say wan ka say edum so baby Ghana ni beto na abako obetwa na obeto akọ ene me ya nipa na odi the sector na anymore is someone who is vying to be a vice president and vice president na say bibi course now to me nka no kra chair. How can we trust you to come and become a vice president for us or your vice presidential candidate for now crowd say he is the front runner and who the sector him no cranny ni tell Ghanaians and so for timetable bra inti nipa no pama there onim so kire bedum lighter and no be kwakọ night and na baba phone to me yiti and na won pama there and to me pama there but your opinion on that sector na no a ye ko bizarre say timetable when ya or catch us here and draw timetable ba but this is a person who is vying to be vice president. How can we trust you to come and become the second gentleman of the land if we sector now down on a challenge now to me Ghana crunch here? How can we trust you to become the second gentleman of the land? Yanyan kwala biem okrum a yanyan kwala okrum abiem and there will be a juma light crowd be a juma na ewen and now she tell her for she baba for oh and now ko you dia obekọ ye doom light o ko is adan ya haya ye wo de bia ye doom light de bia ye doom light enra me kodru fie na ba bia tum it's very bad. Minim problem wa ECG for person wo mo solve e wo North Legon ha agbo ba ne important wa wo mo solve wiye adum so no aye daily basis. Aha crowd e bro so. Aha the and ya too much and all over the country. And then me no kasa me bisa me ewiana me ni nua kasa na me bisa za dey oni adwuma mana. Fashion designer we be in shop kase or say for bed 3 days ni dey be okotena adwuma on dumi nya adwuma ana for be do adwuma by 8 pa ni adum no e be ba age anadwo be 10 enti adwuma agu ne so as a fashion designer adwuma gu a on dumi nya en ye dundum light monfa timetable mra ne hu say oh en na ye bedum highlight o kira ye bedum highlight enti ni pa ne sore no won night bi bo ano wabo mu twa ntro kira na ye dum so but this is a person who is leading a sector or person or a vice president enti ntro say na ye person ye vice president ana masa ye nyan kwala bi wo man mu ye ntumi nsuso sa nyama bi so ni nyina ka obi na nda wo ko airport Ghana mabuna aye ma o Ghana airport because penny for ya to abade mam and throw chankwa ntumi nka no kranche but we made you people the leaders ana mu fisi ye mu leaders say ye be yankwa na yasomo ana what is that enti Ghana youth o real school ana adwan se me kope visa na medu kwan emeburu ne so na mo de be chiche o man no enti meburu na mu twa ntro che o na o mu dwane ko nkrofo nkroso na ye mo de and now be ko Iraq Afghanistan be bia ni wiase ya Ghana mebunu ni but this is a mebunu na nko be chiche o man no because empenefo na ye to abama o na o mo hwe o man sie no kran so o mo nka nche na ntro nko an o mutwachen. What kind of leaders are you people? Ntro no abaye wo mo choice because o ma hu say wo mo titafo ni nyina mentally they are deaf and dumb and blind. What kind of correct no want what must here ana me no say what the timetable ne ba one for timetable na ma kokro motie me parliament en na me kan okunya nyenkwala biem yenim yembenkum na yenim yenimfa you see a problem because ye kaye nyina ye kaye say aban bi twa mu a modi dumso fra na ntoma modi bonduku ebo chese modi born powder what must here sabre ni yenim the impact the dumso ne ye enwuma okrom ha egunwuma and similar thing happening obi embeso be kan okre meanwhile no at the time when they abai be person no those who are quiet today they are the same people who were so loud at the time na mo town to obi say we failure the echoes were there and there be a juma sika o de betu ya na workers ka o de betofu ato diesel sa edi aguni generator enti bosum so sika say na o de betu ya workers ka for the past 2 months diesel ya towa ko bi sa madam me no on for receipt in show woni made ana atete wo mu a ha adwen ye kura ne se ye ni aga na de hye na ade ne ha ye no mo no o kaka pe na obi tiachiro office o tamanyoko bi na mfom ho be na ba bia du ye de amanyoko ye bibi no kura se me wo mu ne se ya Ghana youth ni ye ni abreo kan no kura nkyere ye ho a o ma no ye bebre sa se ye ni ya hu no kura kwan no na ya mfa so ye bebre efri se ne ma ye kwaso yi no e ha me e ha obi a
Oh, Zabri go here, Mrs. Tabaqui. Because Kodombe, Zabri go here. Kodo, you will be free for the Tiadenta. Kodo, you do lighting. So we end this in here. Account, MPP in account, movement for change, account. Oh, yeah, you can't oh, yeah, Nana Kwame Bedi account. Enti se wo so mo anu a we am fa o bro sa kwale you know se mo na mo bre oku yen kan se mo mundum light here but say you continuous na to yenim sa de anini dun so ye wa challenge mo mpa mo nka no kre no emfa nkire yen apaka wo ka se me manager ho pa ene say timetable ni ba bonten a ohun na ye hunu se ebrese ebedum nkane na minim se na ebedum nkane a menkwa adwuma no fa ho enkotua TNT enkwa adwuma mkoboka enkotua aduane enumre no makobo night no edi se sika ne be aduane wo fie ne madi nanumre wodi sika ne be faka bedu adwuma na wakotena adwuma ma wo kono na mfaso obi amaso wenim nya enema bi akutia Ghana fo ye besre yakasa che empirifo tiatifo no monye ye bebo Ghana fo ehia yempa wo ko we okokan obiti baby ka say boys na no wi yenso ya no wi omega se fa hia se ye ba adwuma na me no wa miensa na wonum wi go wi nkwa se mu jitum dada na I method for jitum se wi wa na yin tum kan wo de woni wo wasam ye busa no because a very long time ago story problem na ete ho no a very long time ago na so pani bia nkamu no kura nkyere yen pani bia nkamu no kura nkyere obia in the Ghana youth bia nim say so betumi survive wo wiase a aje otu kwan kwa amanone oh na den enti na Ghana youth nyina adwene say me wie school a me visa kwa abrochire enti mpanefo no omonya worried about it. Why? Omo ya worried and I say, e maburu na omo honam sisi omo so ne mmaba wana ye de ombe chichi omano e den na esi ntu omo dwane ko amano ne tse sebe Enquires no e na okọ airport na okọhwa e mpene fodo do se na hu omo e ye maburu na na dwane kosa e na woni wadanfo wo be 3 days na won teninka the next day obe friend like enko obe chat na WhatsApp o si medu America medu country inti mpenefo ne nye worried and na sim bi some say what is wrong e no real school o peduma or government sector unya na obi so bre na obi adwuma na dum so nti na adwuma na magu no ene Ghana ni Kwame Nkrumah Ghana ni etimi fa na bag se okọ Iraq akọbọbra Afghanistan nyina Ghana fo guguo Afghanistan nyina Pakistan in Fanyana Ghana for you see, we are not saving the country. Onim baby. I don't blame the penino. Apaka what was here? Yeah. Babruna na bra basenu a wanya 30 years one more brano. Hey, woman t-shirt ya wokuno. Woman party handkerchief wokuno. One minute. Apaka sa agopramaso nsem. Ani ye because of I said apaka charge na kwa hwekura. Mame no ko de betu baby ko. Oko. And I call market no mu diga pa o diga. And the job so. Me don't forget. No forget no moto. Oko ya manye ni ambre a won. O man penifo ne be say no. O say wo tu no, o must secure the future of their family. Asa? Into ordinary Ghanaians, they don't think about us. Into what we need busiani bia or ye o politics ni bi ye penny no. O bisa won say o dachi way. When we university we degree or masters no when you adwuma we government sector no kwa ye fa adwuma o adwuma dodo say na government sector na ye fa ban krankran na bi adwuma no so enye dum so na ye di gu o ma adwuma no enti youth ni den no be ye isade a ye mpe kwan bi so no ye ndwane nkwasha ama no ne na enti no obi aso so ya o se me ye travel agent obi aso ya o se me ye travel agent apaka me kura ade ba kwa ha me ne say share daytime you beti maka say about 70% of the population no wo mu wadwumam yeah anadwo na wapon kofi akoda no obedu fie yisi edum light enu aye mikodru fie atum na ene se me pa me to ase o komadanfo ba ko bi ko hwe na chi nsan egu na chi apro na chi nyina ye se tum nsan ko a no hyewa na ze wo so no na wo kura omode ha me pa ne ye ovi mo ma fa ye fu na mo nyim sese na o nya ba 8 months o mo hu ye no ena wo kura mo franketo ano o mo bre papa wo kuruma o mo bre gojo oko my mentor forgets me ma pata me na yenko na me ni say na ye weekends na day to ma yen ye here forgets bo chire kura ma yenko ade wo ma to forgets pa me forgets yin asa forgets no so ya bibido na bia na
Well, you're rough, I would have a comfort. What you and you again? About what you say, heavy. I think, Obi Betana said, if you're pursuing about so very, What be any hour, and that's how about the shadow to me. DL News. Right, Jabusia, and some Bibiala Joe, and Bibiala Kwabam Fambra deal 106.9 FM Casafide so, and if you are there, you may know Siakase was some redo. Sir Goodian Samaya Buabuano Busia, Yade Beda on Awuniako and nearby, Ewa Goodian Sampina near the bar, near the Tiesa Ote, and near the Cassia Canon Busia, Yade by a Ghana Goodian Winsome, and of course, phone close to the latest any exclusives no, and Yade Bamia Medin Samanabanom, a dear major sono, yes, one of this year, Apakanjich, the Blessed King, intention so amazing from the mention, someone say, and from 50 from all the mentions here, and from Fibobo Kua, your friend West Ham United are catching Alcopium, West Ham are catching England, Ghana were made for the bureau, your friend Mohamed Kudus, Nanan say, Obesha, a brand Shagoa, na advertising panel on our stadium, Wako re at Naso, and on the Ebisa Kudus Mohamed says, celebration, Nanse Oshagos na Oyano, and then Akofa Sabano, Ebinum Shagoa, normal bow in some. Ebinum so to mo to family ade no opese oye different enti no shegu oyesa na nani agin say celebration oye no enkrofo so akopia omoye. Really like deeper meaning to it. I just thought about it as doing something different, You know, a lot of people celebrate with knee slides and all kind of celebration, but I just thought about doing something different, and then glad it's making the waves and other people too are doing it. I see a lot of people doing that, and even from the Mohamed Kudus Amaranso Yebisane say o playing star Nkasano o jibo na nkeche o wani so o to make twetwe the ball no eye bibia bi na o playing star Nkasa den na o kan dia fa o na o se ono ni playing star no aya na o pese ma fans na nije na o entertain fans no na fe fans na nije enti no no onya bola o di nkeche e de ye ne ope no entertainment part of the game, When I was playing in Ghana, there was nothing at stake, so it was more of a fun and entertainment. But I know at this level, there's a lot of stuff at stake, and then points are important and stuff like that. But I still play for the fans and try to make them enjoy for the ticket they bought. So you can see a lot in my game. I try to have fun on the pitch and try to entertain the fans as much as possible. Mohamed Kudus ne kwakwa no na yebisan se ofi ayas ebe piemo bobo kwa ye friend West Ham United say no mageo na say obi o West Ham United bobo ko no o magye no kama amande no o ma bonatna se o season no akwakoye up and downs na friends wasua de bebre na mom ne nyina mu no obeka se wanya good season ne first season West Ham. The staff, players, everyone helped me settling quite well from the start, and it's been a long season, but it's been a season with ups and downs and lots of lessons, and you need some time to get used to everything, but also at the same time you don't have time over here, you have to buckle up and then get ready to perform. But Mohamed Kudus, the star boy, Ghana Brantia, Osina Kanima Bobo Kwefren, West Ham United, England, and Awaten and Kano. Now, Ebusia Yami Aduma Ukwadebe on the 15th of May 2024, no, in the Wafu Zombie under 17 Cup of Nations, Shasia, Ghana, Henry Asante Chuma Kasama for Penny, Edema Ghana Football Association, or see our Boabua, Ayadi Amanda 17, Laie Kingston, head coach, in the Ghana for him, some Bakwa Kunkode, no Masha Ghana for a new yam. This week, Tuesday, before penning for Asia, like Gaspar, and Omo, this year kind of show on police force, so a chance to change on this year kind of home by Ghana Police Service. I'm under very much sure so far, the idea like Kingston in Mantiano, a femono, on which me, now, and Munyam Sekesi at their brain.
na Harry jina men ko mayami sa nyame aduma ukuada ena tournament ehase na obobo ben na maye no si omoni security agencies no omoni omahia aye meeting na Ghana Police Service assure 100% send ombeba no mabebo ban enti ni obeka say bibia aye ready na countries ni bi kra arrival including Niger. This week, and then Tuesday, before pending for this year, regards now, and almost this year kind of show police force, so a chance to change on this year kind of by Ghana Police Service. I'm 100% assurance that they are ready for it, and they are signing or more a month, or more, or more, now, or more, a year argument, na Harry Asante chu mayambisa eneno tournament na ebaso no venues ben ena modibe host to ena ochioma osio Achimota School Park ene eye indeno University of Ghana Stadium ena ebetumi host to tournament ni akane se bibia set nyame adoma ukuada on the 15th of May 2024 no tournament no shase the green grass technology the stadium no ma almost see a pitch no and then other green facilities and also so akweni mi pa the second no me catch no ya selected for the University of Ghana Athletic over and Achimota School Park. Harry Asante Chum kasama for penny area Ghana Football Association na watenenka se wakasa area for wafu zombie under 17 African Cup of Nations ebaswa yere won some ediamao ne krakra mu no Kwame Opariado kasama for penny area Accra to folk boboko no o se ebana akatua padia Ghana team bia ni wa otua ne ka ana otua ne players ka kese reaching Heart of Folk o se player o Heart of Folk kra ono kra onje kese kra no na niji editing player bia o team fufuro bia oje kese even in Europe no almost over 50 Ghana crap how much do they pay when you go to France how much do they pay when you go to Germany how much do they pay when you go to England Italy how much do they pay and your player your friends are different you understand this part of the world even we as a folk now we pay the biggest Kwame Opariado kasama for penny erema Accra to folk boboko ana watenenka no na yedi nsɛm sini tew ɛwɔ nkrofon cross no uram our Spanish La Liga no anyumle no son ken Deportivo Alaves ani Girona ebo sanso na uram ɛwɔ Italian sianum ɛwɔ Itia yesi akana sima edumiensa Frosnoni enshebia sanso na Inter Milan enshebia wo Germany German Bundesliga yesi akana sima eduasa Osbeck enshebia sanso na VfB Stuttgart enshebia French Liga no ebonon sonya Brest and Stade Reims ebo sanso na OGC Nice and Le Havre ebo ebusiama yamfa nsem no ensinyame admo chena ebo anopa no nkronken ekosi dumienu Shia na yedi the standard version no edi ebebro mi amede nsem na bai no di ameje so no yesu ano de share Apakan GH the Blessed King ende no Okogyeabour take over no de sofa no ato aso de amam mera se Apakan mame emra wonche na yemfa sofa no ento aso me pa cha mame emisa wo se wo mpota mo dumso no ejai ana se ejinamu boye nkomo yentime nchegi se wana abeka kire yei no flego hade enyaye Neno kasa ye dumsom wonso mpota mo se ne sitie na nso oben na de bra wo adwuma woye mu mayeli enkomo na madwe me o papa feri pole pole wapomba ko de wapomba na use oh nyame adom se de obi apa bi awonka oh monka se wo mo pekura no a wo mo ati na etu aso no wo mo ntwa ngoton ni oh mo na de mo be de mo nya abrom na dumso no mpota mo hote san ejai ofa nya sam kitwo se ne dine mu anu e de no flego de bia ni so mu dum na ni sa enya sam kitwo ofa da kru me ko te ne ko pin ke bu ni mpa na se de me kura me dwa oh ofa kafra mo yada se why Shegelege. They say we no pay la yepe. Say we no pay la yepe. But I know what we say ni na ma o Mario, video Mario. Sa ho. Tiana mam. Ma enti shegelege.
Yeah, wale. Shegelegi. That's what nickname no. Shegelegi. Young wale. Me be anwedi. Me ka shegelegi awonye so no. Shegelegi. Young wale. Me be anwedi. Me mra ne no. Umra ne. I say. Me di agolo basa basa. Aya unje TV so. Hey. 0534050199 0534050199 0593406565. Good evening. Good evening, Ofa. Me wafa sibeli. Ofa si de do me pela tu. He. Ope kura wa wutini twa na koton di. Mami ntie dum so mte say oho. Ah, Ofa be say me ubedu fe ni edum light and I draw wa bra kwa koda ni edum light. We nyina ye. Ebe do pele ngoso na dufu. Esumi yo so ewu. Somebody I will pay or beso na asi nufu sesi a. O pele o sa na beso. Oh, tira say. Meda asi Jane. Meda asi pa. O pele. Mame. Uko mi awasi nufu. Mame. Oh mame. Mina mi busa na sema mama. Mame. Me pa cho na ma etwum kakra na mabo. Ana me dam ho akomechi no wabetina mechi na msako so nufu. Esum nintia. Good evening. Good evening, Master Okon. Me wafa asibe ni. Oh, we didn't showdown. Me fefi me shakam. Hallelujah. Me pa cha dum so na jai wo ho ana said aso aginem. Ejai wani. O kate yo mo dum ni bia. Ewurade. Oh. Wo fu yankata eh. Ofa. O de right. Enti how bad na debra mo wo ho. Enye o shi bia e na ntuntum. O shi wi a e na ntuntum. Enti sa wote se o mo keka se dum so bia ni ho ma wo je ne san. Oh, omo ni na kika o. Omo nim keka o mo. Ani ta pepe. Meda se papa. Good evening. Evening of Fabako. Me wafa asibe ni e. Me ka se fit aswa papa se. Me pa cha kaswa dum so no mo gina mo anasa mo nde ko. Ofa. They said you dum so no why ni pilolo. DLFM 106. Sa? Oh my you do some no why ni pilolo. I don't know what you saying. What was that one ni Yesusa no? Mhm. O ti wo ha ni ya tete. Wo ti ni pa me pe e han so no so no aso mu se sa no ma ye no. Oh my you do some ni pilolo. Oh, wo so mo dum na na so ma ko tete. Wo mo ni pa me pe no ma so. Se sa no ma ye no. I see. Enti de ombesa dum no ka so papa se won. Me da say good evening. Good evening. O dey the self my friend. You did your fake. Make a selfie new PlayStation circle. Mate dum so no ejai wo ho. Oh, how dey say ya omo ye dum so me nya bi da. O say ya ha wo mu light da. Eh na out here. Me was circle new PlayStation. O balance pharmacy le ni mo wa ho na mo sisi ya. Enti circle o mu no light da. Ye what dey? Circle o mu no light da. David say dum so ba me hunu bi da. But ye ti ama me kasa say former president Mahama Pam no. Na da bi am yitre ho na me yitre. Open comparison dudu wo fake. Eni pai yeso wantimi nyantini yeso wonko opposition. Se mu do opposition no so na ya stick. Enti yankoto ba ma opposition no nsa amra na. Madwe. Afra. Me wafa ase. Ana pom to say. Nyame adoma ye fa na afra mi free. Ayo wata free jeni abosokan kentinka motors. Me pa cha dum so me te say o. Oh, e chai kwa ya beda ba o mi ase. Na se aga wa po ne boy apo. Aga wa po ne boy apo. Apo sere amu we ki ade ni yi. Ye nda driver for na say mo se oho enum light ya ide nyame ase. Good evening. Good evening, Mopani. Me wafa ase ni e. Okogyeabour ni. Me wafa ase ni e. Auntie Mary mpacho from me friend. It's Lakeside. Lakeside me pacho dum so nte say oho. Yeah, there talk. Sir. Yeah, man one thought I had a one thought come. Ewurade ye bu ni say crazy.
1 hour they are not mind disco dancer. Ooh la la la. Disco dancer. Ooh la la la. Sana mo ye. Good evening. We are my last caller. Good evening, Wapanie. Me Wafasinie. Abigail, man, actually. Abi, my mentor. It was for my first and switch off. Sir. Ah, meaning tennis, somebody I come here. No one. Oh, like that, idiot of a queer. I was here doing no. How much you have? How much I have? I would have day. Oh, ain't the problem, man, a day, Bramo. What fine, maybe I should know. Any young man, when you know, didn't know cast from the one, and Colonel, I almost stressed to know. I show some money to shoot. Like the bar, boys and farm for farm, but now with the Buona mother. Now, the one of you, I must say, do. I think the idea. I say, and I say, me that say, Yamisha, Payam Far from Ebium. Kwadwo Apakain. Last 2 weeks, me ko Cape Coast. Anna, se wo ko Cape Coast so a, wo be fa Kaneshi me boa. Yeah. Wo be free circle on san wo ko Kaneshi me boa. Me drew circle somewhere 4 p.m. na ye dum light. E wo circle. Me twamu ko drew Kaneshi na light na dum. Me ko Cape Coast no a me ba eye Sunday anopa no. Me drew circle na dum light. And so of a case say you numerated that. Now areas one of a case what Yabuko be. What Yabuko be over me line so every day you do light to her. Oh, you see areas one. Say one man me wu. Na say wo so wada. E bonu nsia wo bia ma me be no aduane amanema. Ye behwe wo. Ye bia nka hwentiro bia. Asemo okun. Ghana ne de ye nyina ye dia. Politics. Yeah, yeah, be here no never man penny phones how serious we are. It's no yeah, so oh say medical kind that say omana ye timo no okon. Until say yen timemufo no. Ah yen di break ese bia nkukura ye na ye ni aban mu no. Say yan say ya adwen. Anya ya adwen say de omana beto yakoma so adwen omana ne kan kon ne da ache ho de ye forget it. Because the ekoso no. Say ne omana nya ye ne ya fua so what you say. Enti eno no be hya empanifo no nkran mu akwaso atete yen. Enti won tre say ye be say ya adwen de okon ye be kasa bre kekesa na be ye. Oh, sa na tie. No, there be o. You see, you see, we are not attacking Wafake. Yes, sure. But ye can no kra kire no say. Enra what Yaboko be. Me ni nyina ye dum ye light. Wafake enra nwumre 8 o'clock. What da sumu anase wana sumu. Yes, so light in time ben. Are you getting the point? Yeah. You see, say me wanya bibia di wo NDC mu. Say wanya bibia di wo NPP no mu. Me obi amfa ho. Mpacho atma se. Na mom entum futuro mu Ghana fo ni cycle mu da sumu all the time. Ewurade. Oguma me reche. Apaka me enko. O Mario mesro fa Nafisa picture ne to so efa me why. Na okun Raman Kugbaja a colleague sports journalist. Yeah. Say or Ignite Media. Okay. Yes, on a Gatuso no money. Now or say me wish a happy birthday and fama Queen of Ghana music, your friend on Nafisa. No say do one our friend on Aman Nafti. Now or say may you live long to fulfill God promises for your life whilst you age gracefully. You know, Nafisa from Air Raman Kugbajano or say Nyankopon Shra na onya okesi o ntino. Happy birthday to you, Nafisa from Raman Kugbaja. Na okume so no fa perpetual dia no so to so ma. Me nyana me so when so yeah from me amadamfo. Yes, from me amadamfo. Oh, mama me nyame birthday na me nko. That obi to my group. Where from madamfo, your friend Yima na dodo na friend no Dondi. Or say happy special birthday nkoma perpetual. Na or say perpetual La Paz. Na we see perpetual. I know yeah Nana Dondi. Onu see ya. Onu see ya madamfo. You know, we from Yima. Enti do the birthday your friend perpetual. Oh, no one pa. Oh, no one fe. No one fe. One say Yima no penya me mudu. Chaso. Intino. Happy birthday to you from Yima. Chaso. Na wasi Nyankopon Nhira no yen wokese. Oh, La Paz.
Wasila pass na ho ka fo no ana o and I know the about one can say me want yana one chere me opaniama emu odu I say you man here madam for minimum say nyama ope no e but I say opele duro no ntina me ka no so opaniama emu odu dia eduro bi si wo ho no ma ante comfortable bo adu no we chere mu bia ni udim wo befo man na so my picture na so wo befo mo me problem man na so me adu opele so atna se oh man na so opele ba ma we fi say na ye weekend so ye be ko ai ye nya fi akurase aba no dabra ye nya fi akurase aba ndie ye nya sikafo ma na agui ah kwa akurase akote kokoo ni bio enti ai abakan de wo ai o Marion so befo de fatoso mo fatoso ai wo se ho na we she kesie birthday no we Emmanuel ai sa ai your friend Emmanuel na what the Joe boy what the forgets nenya no ana dabi mami musa ante comfort he man na so na musa ne say ya I don't want to forget pa me forget yin asa forget no so ya bibido na bia na wo ba wo yo rofa wo je be hu comfort wo ni mu so odwan wo ba wo ni serve heavy say obi beta na say e bi opeso wo ban so fere ya kwamba na wo bi enu wa wo beta akwa ba be sia do tobi enti natural say Imana wish birthday Imana wish perpetual La Paz enti enakwa weekends no so when yeshia perpetual say ya and someone work nie unia na mechiri no mini maguzo no unia na mechiri no we frequency abakrom e ma kokko mo mehwe ye ni eska fo mechiri so here you already me kwagurasi bi wo banka bra agurasi bi me nko bi wo enti se ese ya unkwagurasi bi ndi oda hu unkwagurasi bi enti ye ko na hitman aba menim de enti no no so ahye tuntum bone ye mo fase fo edo wo pele enti ebusia ye fa se da Emma DJ Marion wana die ko Facebook no so na afi bei boy afi birthday boy mo ene uhu na abeka se kwa donko ni ba bia fita enti akenkafo mi no wasinima ko pani edi ameje so gangster cat ya mitenkura wo Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B